Ner malaken yam ka nas dial content barwani lingwase me kan waro na TV channel anda manduni shan kos nyam la non wasni ban report ti man ke linkel ka do brande kon lingeja an walle shanka wal baro ka paydiok on kin dangro uri jen dangro do bakel bikon la riki right ni tin kon til rodin ko de keling ban ke link jen report mane mi chang nyam ko ji ko bi Nuer on TV jek na jeno jenderi channel der je support der subscribe ke der channel der je join bana we ka report kon de kon kelingen walle te kon ke report one de kon ka kwen kel ke je report me bana wach kalar mi chalat ka kwi first by President Dr. Machaten gwada danan loko jetin ban jeling no ngu michalat gwa lok ler dien bar nyoko mukwen kono pin na me report dien very important ba ko chinetin kontra civil society chigati ala civil society group thiec kan parliament ni te koni latre parliament ka ke luakambor ano de self ke mayardit de fol point de je gwich ke de je gwil mrongo ko dara ngot kwara ke de je wuch ko ntama wa fol point che beje long en kir ano mo bana je kwen ka jo dan chalat ke je ne titini man jak bana rach ka kwi rig mi to ka yambio gwa mi chala do nena chara mi shigok gwai ki gwan wal che jenak ka yambio wa chaje gor gwal lo de je yen ke de je tech take the scene mi akula me krama mo che gwan wal mo wa che jenak gwal wa mi chikana suspect no jen chena che ko wal ban report ban je linkel no ler de ban nyom ko kono fin yo wala gape ki market mi ci wang rewi ke so sudan bu kono je ke jok no ke jari por mene report nyam man bana nyakel bala jen look doctor ma chare wi ke juba me cha look ke jelat ray cha lat tin jen bana ko no gwasme ko gwaze dan te mi ci kono link ku forensic ke digital evidence nying document charte kon de chawte mut South Africa laran forensics expert me chi computer ka mobile gane chaga nanglo we jidien we jegwich mite ka information titetin tite ka connection ka kwi kore dan chi tuok ka nasir ere loga ma chete ka disagreement ki gagang te chori ladan wana mo lo te gwach ka kwi kan evident tone neten kontin la lawyer Dr. Machar ku kan ta en kwa kamrar ka je ki evident ki information te chala no chaga je ka talpone ka chaga je ka device tin content til device te kan nang te kan ga cap kane Dr. Machar men fo Dr. Machar ba wate te gwach e chagu je no mat kan ga tene kum kirim yadit ka jen kangaro court en tere wiki juba ka capital dung South Sudan en court session ke chalat ke jelat lawyer keneden kon tela jilok tin chung kel ka Dr. Machar la defend lawyer tin chung ka kwi Dr. Machar kan ne dang baro tin kon cha yen kel te ke ti ken ke tich reliability dung digital evidence eno mi ka to kala to kate konde cha kamke ke chao kamrar ko mobile ene to kon chal ke prosecutors gnetin kontin gore jeno de ka Dr. Machar kan ne ke de kan ke yen no ala ne to konti la jeter Dr. Machar are rol gomen chalat ke rajamo initially digital value ke digital ash values la darnin kon ya kamrar ka mobile ke ka computer tin kon te ke luno kan de ti kan digital ya kamrar waredian shirkan ke digital fingerprint malaran la tidu la jatem ke no
do no ko la te ka file chaga to ka mobile ka computer so look and investigate content kwa da kuma char kwa je yene kan ka chaka ne ka tin kon chaka ne ka jen me ku kala kamra ga je ko ba ko lu jenu chicken kwak tin yu do ring ma char che kure da ni cho lat kan na sere che participating so jen nyam na mo gwasa me men lat ke lung develop yere kan gurgan bukana confirm ano me token tour ni kana file ke document ya kamrar video de ya kamrar ka mobile mi ka to wala shi ka to ka gurgan bukana no mitin tray mobile ka mi shaga be gerar wala kan ka gera la bukan ka compare no do no ala investigate team ne content ku ngwana le ku information la kamrar wa lokana wi ka ngwane ko de ku compare man take a mobile phone wal kan tin pai gana kamera tin de ke gwich mi te mi shoda gerten de ngaje no te ga de chabel latin ene kir mi yadit ko be ga dag ma char chike kan ji kwara en lugomo en lugan jen bakalien ka kuna deal ke digital forensics evident ran South Africa da ne ci doru lel me ci doru Mechid information kamrar ki roine re mobile tetin shwale Calvin ki Peter Calvin Rafadi yala do nena jene fale ya kamrar ka mobile nyang dak ma char kana ne ka jene ka tok jene ka te George anu ka tok she defend lawyer she disagree kan kana nok ne konjela ne dak ma char kan she tok defend lawyer dung Dr. Machar che evidence chaga challenge jan bakanen Dr. Gary Raimondo Lege janir kontra court chaga jogono nena kan documentin content changun ka chanen jani chikan loy dash che jarong che loy darong kono ne ka diala content gwasmen la defend lawyer kan che loy darong kuje mo gone yo nena by information traba kanun kane device ba bin compare no ka jo chala gwasme ajana kan tin kona cha no ka code ka di cha prinika ala information to cha prinika but go ne real evidence taken ka mobile phone ki device kona chicken ka we recover tin ba ko be compare mi tim cho da ger wal tel mi ci da ger chicken ne ko de jil lok chicken jugo no de yen evidence din kan nen directly la de kan kanen wada dana yala katen de kan kanen ka kan original device men ko ala kamratin ki ko generating she jan different lawyer lege chela do nena information in chato re device ni re telephone ni kana computer kan real information kare gemi gone bne kanen chet ko nena mishi investigator she can application kan galle bala talk shirga mishi ga WhatsApp chikan lab ke messenger ka original phone ajana gwine ya gwano de kan mutin de ne no ngaje kamo ka jaka ka changa di ka information mite de cha jako chine mi cha print ne gorgone bine nen ka jen telephone gwade dane tikatan ko jani mi cha telephone cha jawu kam cha jawu nen de real evidence la full message kana fale de ga dil nen clearly mena do badana ja keja wada mena different lawyer kana cha information cha ko ger pin wada dana cha ngak cha ko le tan lo tan in chika to again look prosecuted team and wo de kanen ane Dr. Machar ko me cha wuje no gul kano ad ne ka da lare ka kelo again go ne no bne ko nen ko original phone go ne message to chine ga ne cha ga print we do not want to see that cha ga print gone bne wonen ka WhatsApp application ko application ka tin ka mobile gone bne ko nen biya kamrar bne ka bnen ajene kan ebden ko ne sha kamrar ka telefoni ci defan lawyer ci kan la do ne defan lawyer da kam char kan signature ke stamp ki official identification kan ka konenten ajene ka kuje mo kan document ti chaka de nok ka chaka de lat ledun wo ke evidence ke kan want de nyo da no chireng ma char kan ne ke ci ke duar ci kan lat
no ki nyu the no take a connection to me to kan nasir gone bne kanen chicken jo mo chicken lat chi defense team chicken request kan lat no gone bne ka deal kam nen kan wane chicken nyoko jom nyoko no nga kan bne ka bne na me another request mi kan nyoko lene chicken jillo ki kan jogo no jagane ko bne telephone bne ka lebne nene ka kan telephone to ka telephone en dang bakele ko ne cha yen kel ka dag ma cha gone bne kenen no nga kane bne ka bne nyam dun a joj telami mi yar katen golen ke min gor kon let kene la talk kane dag ma char o de ken whatsapp application message ni ka de ken ka confirm no ka talk la talk ke chi ka talk ko ken goten content digital evidence tigaten ke kunne kim ya de ko la ro to tungwan tigaten so ba gu jela to ko message ne mi cha ba na karar be joy kam tigatere mo bi ga joy so chiji ne content la prosecutor chicken de bom long abiga la ra no kine gor no bine ya kam telephone bi akanen we mean that mi lokene te ka miten gwa da mone gwazame defend lawyer gor kano binatin kontin la jilwok gor kano bika original data ki content tare de bal bikan ngmen direct chen gore banu ngai chalel nen no bikan ngmen direct gwad dan cha gorten ba shu be gak an kore no chiriang machar te ke ling la tok ke kore dan sho da lat re wichin binmi kanasar anamo mi chikana lat ngot ke no gorge jeno banu mo baji dil no kaman chala da ne dak machar kana gone no ne ba proof mnyudo ne me talk ba benen chine gor print document no gone benen direct ka telephone ko jan telephone kam gara tidiara artenone gwasa me chine din content kel ke kin ya dit chika respond kan prosecutory chikana reject and right mi chene me kene no kene chine e become telephone chia telephone chia gabenen te prosecuted ken michal ke ajo the defense lawyer cheka gwanya no jakeno bi code be jan they are trying to delay the trial ka jo dan lat kene gor kono bi look be jan ajen gor kono ba telephone ba kene ajeni shi kan defend lawyer I mean prosecutor kir mi hadit kan evidence in chanu expert chaga semi already kay ka kuje mone kan de defend lawyer de ga tin expert ka ta dan we ngwa we kamrar ka je ko don de ga ben kamrar ni ideas kan ne do ba dan chalat ka je defend lawyer ngadi ran South African forensic expert can cha dele cha evidence original dare dele nen ko chalat ke George ano I value katin kaka correct and prosecutor me chanyo la do ne jeni chang na mental technical knowledge there I value there jangach there je kwena online you know by the way this thing argument share go by the code can you accept you okay banu a judge simply because right now ka looking tama chika dele la we meteram ni o balaro ne kamera mi mo kan gwar ke che ko no la ni de lo de ngach a value but cha jogo no ngaje ba data ba kan original data ngum no argument kwasime so kan ne kan prosecutor chiro den nyoko mo ko ren kai chabdo den can maybe netin conti la defense lawyer maybe ga ben karandien ran forensic expert dien be mo bal be ka bari ala ka teleneri be kana bilel can the expert mo der data der ka examine men phone me take me chiro da geten ken ke tel me chiro da gel so prosecution team jen chikan la no no do take me tin ka ke lokono ba ko nga kemi kan wi tolo ngum chikan yo nyodo jene original data jene kamen kwa printing jene a George ba yu ne no ke original data but chiglo ben ngum dien no ane document char ka be karandien mi bi kan data to be kan ka ben ba ga nyok mi kwa ka recover nyok
so again ta danen chicken lat keje ko gwada mo ko che la argument chi judge la court decision nen chicken lat kemen chicken la let gwazme kene ke shanka chermi shanka diok kene shanka diok ba lugu mo banyo mo gor keje la ramadan la presiding judge ke look wuri shala James alala James alala deng chela do nena ba jo decide no ke hearing ado dien ke changa dan wudu worum nyok so ne me agenda am tikanlat nei kondi ala no ngumlet kirmi yadide kirmi yadit che cha gor je no dong te me gwam de gor no de lalet ajen kwal jogo no ko be dor ba kule la fair ka be la transference yenung telephone biya ka bin na original data kana te kanten cha kamrara ida ba ku compare mitel mi sha latin ko application jatin so ko kuje mone de ne ka binen ke anmo mi cha la de nono ngai kon diale yen yan ka dag ma char kene dang baro ku ko re dan ci to ka nasir wa de ci ko je tokten ka nasir gwa mi cha de ni ku dang ro jen dang ni baro sha ka nekten ka ji point kin mi yadi bo che nyo respond na ka civilian ni ken se diar weapon gwa mi cha de lokten kum Uganda ngoda na mo tel mi chan latin en wo chicken civilian ken gan karenyal kanen ne nyok ka muka ko jen yal ka court amene tin gwa se mi roina na ka jen ka kan ku de ni ku dang ro jen dir baro amin ku dang rawi jen dir baro ya ano ka jen jarol le chal David maju dage chan ne re ko mo jen gwa dan ku na deal tin ka jen ta dan inshallah ka jen ngai kon di ala no kirm yadi te cha gor jen no te ka mal me de wi ka so sudan jen mi te ka di ala tin gwasa me wana ka report adien na me very important report civil society group and shol can ne de content let ka parliament la roch ku South Sudan en wo ade yen healthy ke pal point kirm yadi de yen check civil society organization shol ke no people coalition for civil action no can take and law ma ke lat ngone tintere parliament ka juba and they can medical examination ka ku president self ke yadi de kan lat kan self ke yadit che kan no shang wan che galat ko chi point che pol te ga wan kan galat gwas me nyu do kir chi point che pol already a choro lon ko der te office ke de cholo jena unfit ko che de ngut ka miroje na me any request mi kana lat ke kana community council la law ma correct that ka parliament ban jeling go aka do badanen chikane lat ke je and what exactly mi nyodo ke de chi point de chapol ga jamone ke public statement mi shalat ke jo ma shalat ni amne ne dial an organization shall get people coalition for civil action chikan la do ne akan dier kana long ka kwi kwarne kirmi yadit luanga daan tekeje men ko lada ko jalat keje aka kan ko rundang die chenchiwe ashi bon me charo je longa no nene aka ne gonne tun wana konan la prison sel bikem yadi la joje tin te karwane wana la be kora ka kwi kirmi yadit physical and mental condition ta dana ti ke je chet ke jal dana jel ke je kenen char dana chere je chet ke la kona ne mite nyam nat roje dana la roje ke je la ti ke tun wan long ti we jek ti chelwan so gur kono de physical ken mental condition de ke gwi ke je koram ti jal chelwan ka cher che kwen che jelwan ki roje waram mo cheron ko der ngut kwara ana che sol ku kuje mo ko che sol cheram mo medong adena la roje take got to bomb the chicken galat guasme the sha president sebe ke yadit chane ne ojen ko struggle along ki onaje ano dara right ki dara jal kat got the chini ke international event got the continental goal like an yajikten je win to goal kuna u gwakel ba ta danen chini me che to gaje ba ji so dan ba ga chalten bu ko righten mi chikin mi yadit che we take the be lung to la wi to ti bon che raje long kane chi nei tung wana long
gwada danan jen kim yadi we ka foreign trip ke we jal winter goal la ne le ne anen go te jek te law ya to ka je kana te ka tan wanta chicken dier ka kelong maniam te mi chicken lat ti point am bona me chela do ne te kreg mi ci tuok kajen payro ron kin dangro jan dangro de bakel chicken mention gwade da nation agwadulka ka African Union Summit ka Addis Ababa President Salva Kiir mayardit me to be jaw ki mi roja ni amnat nyurka taguje no telar gandial chakaling chaman ladde chaja lwang kamu gor kaje en jore chawu chanat cheka confused me rajetin Allah speech de ke jode me tobe wati confusion teten alo cha ling nije amandana lada na en wo lengu teram linga ci bona ma ci raje long cha principal ke mi hadi cha nyoko menen ka je ka core African Union Summit me jale alo changa jal ci jalong kwala rom ne tetke kiram rodo ka ket the same event ki gwada mom lok tino ka Addis Ababa ya togon dial chaga gwarpi atega mum da dien mi chanyo mu kwa mention rek do dien mi chanyo gonen ka Kiir mayardit no mo tuoga ka shenge dan elap ka Grand Ethiopia Renaissance Dam ka ron kin dangro jen dangro de diech yer Grand Ethiopia Renaissance Dam me lelke ci Kiir mayardit ca nyuda no chawda long ka jen ceremony na mo ke 2025 chagu jeno ci Kiir ca fail ca nyom gwarga je pin amra dien mi ca nyogo nguna ron kin dangro jen dangro de diok wa point Kiir mayardit te ke jom tobe te ke remark metobe redulka ke East African community mo me lat ke jetin Kiir mayardit te ke ring mi chanen ke jen yang roi cha kan cha ling ni mandana lade ni jen point dal kan je gwade dane roi jetin ke jen East African community te gre do dien mi choro ladbo koron kin dangro jen dangro de do te ke temlet mi latke ka kui former Kenyan president un mishala moy Kibaki koron kin dangro jen dangro de do ka jen dolomo ke chang timganamo wa president Salva Kiir mayardit tele jomu chatop ka gor gram de speech de jetop wa cha kamje official dodien ke rado dien mi jelga kel ko jen we raj wuja kwena ni amnat kana kunten chagu jen wona me rekel ko ci president ci pal point de ci ja law ko bertiti bakalat ko te kare ka physical ka te kare ka mental ke ngede kana point madana jelej ci jen organization me ci kala do ne ko ngot ti cha gor ka constitution dung South Sudan wa gor ka kuer ki president ano bala ramimo ngede ronga ki mental fit mi ngede ronga alo raji ko miti ke nget braj bu jobi to bna bi kalwak mi chaje kam speech ke jow bi kwen wa ka constitution ke bongon dung South Sudan awa president point badil te kamu badil te ka charm gwa ke bi ngede badilat shebete ngangak gwadana cha kamu lanene mene akani chicken jek cha gor ka article jen bangoni badek kana article kwar widero ka constitution ke bongone dung South Sudan kan ngodati lad jen gonene wa fonde president bala ramimo min gwa share ke gwa ngede bala son minded anono ko be office ke banad bakarwaj mi ramimo mi dong chete ke ngen mu gwa ke je charm gwa che de nu wa che de tere che de wi kwa so Mr. President Salva Kiir mayardit ke ne president amo mi che la physically ke ne mentally
sick ki unable to perform lar dan cha kame wajen cherong ko der te ko office wa bu gwada balaba ko ci kon diala nen en kiir physical che jal che jelong mental che ro che jelong so mun ngot ci ngoda lar no ram me cherong ko der we won yam bona me tiskan national parliament ano de kan order de kan tup de medical examination de jelat de jidwel walde ke chol de kir de jetam gorken independent medical board ano de kir de je check up the president self came yadi de held de ke chang pal point de je gujeno weni ke gwad den chumutina ci general organization me akan gorken o ba ne me baje di lalet kalat kan resolve baje nyone dial ka resolve baje made public baje nyo citizen which bekan situation nam to president tetin baje ngach akane chine na melet ko don kwa lanes self kim yadi jor awo gorga jeno nene ci so Sudan ce buwere kormidit ko shanga dan wukir wuri wetu ka je ki we wuliu abeli wi kwam ka jen condition tetene wa bi so Sudan be je ka bala kormidit long ko tema terka kwar butu ok shanga dan ce kim yadi ce ko fail ko be perform ki shanga dan ce jen kay nyok lat kana wonene en boname kan tele successor ki Ramadan ta jek no de lat gwa kirim yadi Michel Liu ke cha na pereka ci yede ci jen kan gorga jeno de so Sudan de korm beben ko gwadan be de ja konguch ko ci kan te ci kan mention no kir ya tikarek physical riek kan mental riek ndan te je riek nit ka kan riek jal wa ci ke jek ni ta gu gno dong point kim yadi mi ci jeno ci we ka South Africa gu jeno dong ba shoda ba nguk ki bina ben kamre do dien makan ne reale ko gwad ki kanalat ko jueydɛ wa woni jen ko woni am ci bona me ci garare woni ne am ci kuar kirm yadi cena ci lon ko murwaje ke jerminen ko nan temre wi ka Sudan ke lo to ko tegeten wa ke future bala tegamin shal ke political uncertainty riek me butu ko gwasen be me cha ngach ko ante right now right corner tele kwer mi chana kwanye no mi che kirche che jen che liu tera radien mi chare leka rameda ne gwikene e bol mel kan jang jaram dane kan kwany rameda ne cha kwanya pone kirmi yadi ne ken yam me chi dakar mi char mi che were wuch e dakar mi cha che la mu te mu to ka wuli unan wala te gere mi che pereka ramadan biya kwer e dakar mi char ngi kon dialo dakar mi char te me jare ti jen quick con outcome ngum betuok no jen kwana la jogo no de ene dial akate kangach komandan en la rɔɔdɛ no president self became yadit chepol physically mentally bo chepol ban so gor jen de na gwich ko charik mitniam mena nan cha goro betuok ne me de la mena de konling ka kwi request chalat ka kwi kim yadit do de je shake up ka de report de je kame dial de jenen che gwano dero per na ke rumi che te gari mu che to kaja na me da la jen wukon ka report adien report me gwal mi sha guk no chala tene ti sha witchcraft cha je practice re wika so Sudan kene to chala do ken sha kanak la former county commissioner Dorashal ka Yambio ka Equatoria ala Western Equatoria wati mi chore latin ka ken kor runte kono chiwo ke pete pai woni me report mi dit me de yendi ala lingano ngum ci to what exactly ngum we ko ba kan ka menene to konti la jewal lukan ne ko la lukan lat ka Yambio la capital du Western Equatoria capital du Western Equatoria chale Yambio kan te ga lumu ci kana yapin gwam mi chanetin kontin kwa witchcraft ke le kola de nonetin kwa wal kwa ka practice nakana ki lam kana wate kene kende chanak chala ne dang bakel cha ke
chaga yen ka gwa se dan lo chaga nang reti jen do be dan yan keke wa chikene dang jok ti sha di ten ke cha kef chiken kanak ne dang jok to wa kane di sha gwa no ken kuken wal kuken ka practice ka community ki mi chala practice o let ken chudien lut keke tuet kana ke na kana ka wal ken sham shine me charge decide ki ji court ki high court ane de kondi la jelo en case me wate kan der investigation woni lo gor ka tare ka dob dan to ke je ka runtun wan kare case kana mo wacha polin dang jok chaga jigder polin dang jok cha jigder to re wucin binimi waken chicken ngana kan polin dang jokotin cha kan dang jok chaga yen ka run dang baro en yen mo yan ka chanka raw ka payro ron kin dang ron dang red bakele to kontina area to ko ne ka ron kin dang red wel bongman yan ka ron kin dang red bongman kane de tin gwan mi chala do ne cha ka gwanyano chicken members kini to kon tin kwa witchcraft kwa je practice kukana practice rai we den winimi wa chukan ka kep ka chukan kanak wa kan yikana kon yen ka yen den wa ka war chukan de ti chukan kanang ka war chukan police officer titine chukan ka wanak wa ka chukan panken chukan ka wang ko cha ka bukul nga chikan petrol yikana use la jak chukan kanak wana money a chikan yor chikan alat alo wang kan nai to ko cha ka bukul nga jeno ko nganu kan ga wang ka wer chukan naga chukan panken chukan ka wang cha ne to ko kien bo de chuk bo dog bo ja nyom kap ko ke ka cha ka te wat ka connection ka kan editi ti jala no tin kap ko ne to konti la jiwal wane editi ne wa chikan jiwal ken ga jana ka wa de lungnu ke ka jodan chala de ken jane ti chaga yen bo ka rundang dich kan editi ni chaga jogno ne bramkel bi ka yo ti chop ke $42,373 US bi kan ga yorpin ka kui fam lintin kontin chikane kenak wa ka kore bi men chal ke traditional bread compensation ba nyoben ko chiran chenak bi yo bi ka dil yorpin ki brand bi chol namani amile rɔɔdɛ de ko na ngajino jiwal je ka la tok ban mi charan cha kef don charan cha de nak chirmenan ngai ko na chungot charan cha lawo no de rande de nak no chikran ne ken we mardin gwaseme bala fire destroy gogrial town we jane chala gogrial wa cha tumne de chop ko jen baro wi de ro ki we ka kudyok cha ka wanga mach ka cha yu tung wana long re tung do to cha ka wang rejemi tana chika rajan wone ne take 800,000 South Sudanese pound to wang dwele the yuri chok million ne to want to nyen chika jek cha ko la wone ne mai de control di manyam che gwano bi ne to content la la tinte ke tugni ke gwata ko ko kan wakten chicken dwele kana bulat ke juaj ko juaj mi chama ben la to la ka wang ke jwa chebati ko gwata mon anyok South Sudan yen take jom di mi jom cheben mai la kaje bakai ka juaj en gwal buga dop ke buga weka pata union kontin la lat ka point jeli na bi maj ba dop chala ro no mo der gwano de ne konti la trader de kan kwake de kan karyale ka tele jan mu de tan gwad mo de ka let ka jende bom ke de ka let ka dul atel juaj chajo mo chajo kwen ajen reportan go de nya kon kel mi jiram jidit gwas me kan wala TV channel go rojin bi next report bi jaling ko to kon ka more information te be gwas me en bi atakamal bye bye